Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Pay rurashkaka mana ñukanchik yuyashka shinachu. Runakuna fiñashka mana rikunachisqami karka. Paypa aychapika hatun nanayta apashpa, llakita apashpa kawsaqmi karka. Fiñanana runata mana rikunachishpa, ñawita shukman churaq shinami phiñarkanchik. Paytaka mana alli chaskirkanchikchu. Isaías 53:3. Ñukanchik yuyashka shina mana kishpichinaman shamukpika, phiñarishpa musparinchikmi. Ñukanchik mañashkakunata utkashpa mañanka ñapish kutichichunmi munanchik. Chashnakaqpipish Dioska mana ñukanchik shuyashka, shinallatak manatak rikushka shinami imatapish ruran. Jesuska Dios imanishkata willaqkuna, Mawka Testamentopi Mesías hawa willashkatami tukuyta paktachirka. Shinapish paypaq kawsayka gentikuna yuyashka shina kishpichikka mana karkachu. Israelmi shuk tukuyta ruraytukuq mandak kishpichichun mashkakurka. Shinapish paykunata kishpichikka gentikuna yuyashka shina mandaqka mana kanachu karka. Shuk yanqa runa shinallami kanakarka. Kay mana hatun tukushka sirvikmi paypaq aychapi hatun llakita aparka chinallatak paypaq aychapi chukrichishka karka. Jesusmi mana hatun tukushpa shamurka, llakita aparka chinallatak llakishkata rikuchirka. Mandanataka mana hapirkachu paypaq fuerzawan ni paypaq munaymanta. Chaypaq rantika Jesusmi paypaq kawsayta kurka, wiñay kawsayta ñukanchik chari tukuchun. Mandak Dios ñukanchikpaq imata allichishkata charishkaka, yuyi tukushkamanta ashtawan hatunmi. Primera de Corintios 2:9 nin, shinakaqpipish Dios killkachishkakunapitaqmi kashna nikun. Pimana rikushkata, pimana uyashkata, shunqullapipish pimana yuyashkatamari Tayta Dioska payta huyaqkunapaqqa allichishka nikunmi. Shuk ancha unquymanta, mana kashpaka ima nanaymantachari alliyanata ministinki. Shuk trabajutachari mashkakunki chinallatak ñuka familiamanka ima shinataq karashari nikunkichari. Pimana ruray tukuypaqta rurachun suyakushkaka mana chari rikurin, shinapish chayamungami. Dioska paypaq ari nishkakunataka paqtachiktaqmi kan. Shuk suyana tiempupi kashpa chinallatak hipataka ima shamuna kashkata mana yachashpaka tiyari chinallatak yuyari pimana ruray tukuypaq Jesus wacharishkapi chasnallatak samari yachashpa Cristopika tukuy llakimi tukuripika Diosta hatunyachinaman pushanqa. Mandak Diosmi imatapish ñukanchikpaq allipaq rurachinqa, imata manchanataq tiyan. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.